Abekibiina ekya Archdiocese of Mbarara Development Association eri kumanywa nka AMUDA, ekibiina ekiri kugita abakristo nkunzi z'entunguuka okuruga omu Archdiocese ya Mbarara batongwizeho ihuriro ey'okurundana sente eziri kwingana miliyoni 600 omu sente za Uganda okubahweraho omu ruzinduko rwabo orw'okuza omuri Nyabwina omu district ya Sheema. Omu ruzinduko oru orurije kubaho omu kwezi kwa mwenda omu mwaka ogu nibija kuhisya abantu obuheereza oburimu okuragurirwa okwabusha, okubyara emiti, okwombeka ekyombeko ky'ishomero ahamwe na n'ebindi. Ehururu ey'okurundana esente ezi etongozibweho izooba rya nyamwabazyo aha Hotel Africana omuri Kampala, kandi ori Vice President Major Retired Jessica Alupo niwe abeire omugyenyi mukuru. God, our loving Father, we thank you for Okurugirira hari chairman owa AMUDA Christopher Gomisiriza bina amasiko kuba ari kwija kutunga sente ezi eziri kwetengesibwa ahabwo oruzinduko oru. Budget yitu miliyoni 672 kandi takiziraha ogu mwazyo twatakize miliyoni 108. So ekyabe hari izooba twatwine omukoro gw'amaani gwayemberwa Vice President Her Excellency Jessica Alupo. Twina amasiko omuntu baza kuba twakisya 50% sente ezitukwetaga. Bo bamwe ahabebembezi okuruga muri Sheema bahigire ko bari kwija okushagika AMUDA kandi basime ekibiina eki ahabo mwete ogwo kuhera abantu babutosha. Tutira kushemererwa munonga okureba ngu AMUDA etorine Nyabwina parish eyo muri Sheema hostinga caravan. Abo kweki caravan ekintu kyango nibijararagurira abantu begesa abantu bingi ebyentunguka yomaka entunguka y'abantu kandi oreba nibyo nengenderwaho ya government. So okwije muri Sheema omurundu gwa kabiri hatakagwira emyaka 10 oyishwe nku parishes zone ziryo muri Mbarara Archdiocese nyingi nkimanyisa ngu Sheema eno mugisha gw'amaani ki eky'abantu ba burijo kwata bakekoramu ekintu aha rubaju rwa government na naha muntu wena ekini kyoreka okundi ihanga ryawe ningashe kibesire patriotism. I think okagitaho na pan-africanism okakunda ihanga ryawe okakunda na beyond nanisha bangu twena mwije twekunde ahabo kuba kwekunda nokutandikira hariwe then okuspreading okuhereza abandi. Omugyenyi mukuru aha mukoro ogu Vice President Jessica Alupo ahireyo muganda gwa miliyoni 10 kandi araganise okwari kwija kuganira na mukuru w'ihanga nawe kubashagika. Ladies and gentlemen, the government of Uganda remains fully committed to ensuring that all citizens have access to essential services including healthcare, education and social support. This commitment is guided by our national development agenda and our aspiration to achieve inclusive growth and an improved quality of life for all Ugandans. I'm not as rich as last year because this time I went through elections and you know what it